Aina peta nui kamnara kireda Esiboikin. Engare nonno lode beite aingaren kin Ateker na kai Kumama. Wona Ateker papa me Kumam Raphael Otaya. Kesda lotro kojokan. Kotom na larna kesingu. Kotom no district loku kabere maido. As we host, as we voice our Ara etuku sitilo kai tunga luipu lwenyong tos kotom na gore kan wegiti gitam apo tuko jaunus kanukada aitolot asubaninu. Otaya, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Ateker Kumam, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Ido ingarno kolu kada idini nwegiti gita kisda poto kitoloto to aili pasine kanukada ina in asulian kame jai papa me Kumam wona Ateker Raphael Otaya ingarno kolu kada Ateker na chel wegiti gita kwa penat luko Buganda luko Lango luko Bugisu ay moret kereda ari na kada ita sokatero union na ka emor kotomo niche keskere ajasi ay sesen ay na plano kereda elose akonye Mamoti bera riba berutie amaratie de domo da tie kedo yaro isoma iber Audo be kurmu kuma moto kada yo mai ta Texan anga poe sana pien yere dunga Raphael Otaya bere dunga Kumam anga Kwape lubanga konye weke kwa weke miwa isuli akame Kumam nyanya kale mkupopopula anga mtube Kumam rebere abisa piena dungo te kobino te koketola erikom danga mitobe ribe emiwa ribere dioko ribere wan Kumam o ribere de weko dong Uganda. Ingarno kolu ka gita kesda pot ko limdo busa kintu kwana papa Kumam Raphael Otaya nyunda be simor kikini aina peta kere kapita ebeitor Michael Onyinge TV East ko kabere maido district.